بله تماشاوان هجا هم بخیر هاتن پروگرام ما تیری سیمر یوارا بخیر بی از هیوی دکم ام پروگرام کی باش به هفره درباس بکن میوانی ما ایرو نویسکار سلیمان دمیره که سلیمان زوده ولات درکتیه و سوید بجیبویه از پیر صحبت که لسر پیوندیا زمان و نویسکاریه و سر نویسکاریا وینا بخوجی من صحبت که پیرا بکن و هیدارن کو سوالی وهبن من سوالا جیج میوانی مه که سلیمان بپرسن جا که سلیمان تو بخیر هاتی صعبي ناو خيري دبي سباس زود ابو مهدو ندیده بو الراست قالك زوب ابو بايرو بويا مناسبات ام هفدو جي دبينن اري كيكو الزانم جو بشتي جو تو دركت ولات تو دركت تو بالسويد بجيبو تدس بنويساندني كر قالو اب السويد تشي ويناولو هي جو مثلا نويسكاري كرد تشويق ديكي جو بنويسيني بس قالك حوالي دنجي السويد بونه يعني برهمي باش دانه وكاري نويسكاريه تو تكاري مثلا هيك مره ذكي يعني چی تایبەتمەندی یا سوێد هەیە گۆڵۆ ڕێژ نویسکارار بکێ و تایبەتیژی نویسکاری بۆ کوردی بنویسین کەرم سلاڤ بینەر و گوهداران تەبان سپاس بۆتە شەرەفخان گۆ تە ئەس بە خوێندم پرۆگرامە خوێ سپاس ji بۆ هەموو هەفکار و پشتگirên چارپل مدیا و هێویدارم هم vê destpêka xwe û armanca we dayê ber xwe hûn pê ser bikevin û spas ji bo we serketinê ji bo we dixwazim ez bêm pirsa te hezkirina min a ji bo edebiyatê hîna wexta got bawer bik ez gelekî ciwan bûm ez diçûm dibistana navîn wî çaxê min mem û zîn xwend li Nisêbînê me wî çaxê li wê de jî dinivîsî من و آژناری ما بهفدور دنویساندن وی هر به کردی نویساند ما به کردی بون و به ترکی جی جانا هبون لجوان تشته گموی شاخه نویساندن باور بک همو چک جبر ترسه و ویالی او وندابون و مان وقتا گمروم هاتن از هاتم سویده جخوا گروپا کس کردن گو هاتبون سویده بزیده بون خونده بون انسانێت تێگەهشتی بوون بریاردا بوون گۆ ئاخر کوردی ببە زمانێ مەری جیواتی گۆم پێ هەفتوو بدون و بستینن دەمۆکراتیا سوێد و خواستنا مەیە گۆ ئەم کوردی بخوێنن تەب هەفتوو بوو و پشگیری دان هەفتوو و ئەو ئینسانێن گۆ بە ساڵان خواستنا و حەسرەتا خوێندنا و نویساندنا کوردی بوون او درفت لویدکه دیتن بگمان دولت جی عالی کاری کرد مثلا دبستان وکرن جبو زاروکا از بخواج یعنی دوی درباره ده باو مبخواد تو عالی کاری نگرتیه ج دولت و مقام عالی او قانون که جبو چاپمنیه جبو چانده جبو نویسکارن گو تشتکی باش کرنه و برهمک باش نویساندنه لی نکارن بو وشینن آلیکاریه جی بوانا دکن اف همو چک تبل هفدو بون و جوات گو مرو تبل هفدو بو مرو همه آلیکاریه بهفدو دکه مرو هفدو بلند دکه و ده پیش و ما کردی خورد کرد بهفدو ره از دوی باوریه دمه گو اف سدما حری مزنه و منی گو حری پیشی دست نویساندنه خوندنه جی کرن او جامر جلوه داره بون رحمتي محمد وزون كك فرات جواري رشو زيلان يك جوان زمازانه مبو ويشاخي هيجي ولويه وقالك جامرين دن بقمان تاثير اوانجي هي بري حمد تشتي خواستنا مرويه وتاثيره تشجريا مرويه يعني تدبي تشتكي آوا سويديا ده تونه يعني آوا ونقل كي شور يا شيرين قمرو تشويق كنا
بخوده از بمنا آو بری حمد شتی خواستنا مروی و جواتا گو مرو تیده دجی و حوجه داریا مرویا گو مرو تشتکی بکه یعنی بری حمد شتی ام حمک هالگرمی بون ام هاتن ما خواستم تشتکیش بو کردا بکن يعني او خواستنا ما او هالفتا ما قال كاج ما امشان دروي دري ام زو بي حسيان جو كردي زمانه ماني يكمه دبم كردي بخوينن وبكردي بنفيسينن جوينه ما تف يعني السويد ان كوملن فدراسيون و فدراسيون مازن جاري جوينه ونا تشدبن و شبه نوروز تشب 2000 انسان تنويدك حمد شابمانيا وان و جوينه وان بكردي بون يعني بنجهك اللي هاتبو دانين او بنجه جوهات دانين مثلا بيونديه كردا بكردار بكردي بون يعني بيونديه كردا بكردار كردي بون افجي اتموسفيرك شيدك يعني انسان بچكي بيتر باوريا و بيدهات ويرك دبو دخست گوتري تشنابيجي وتجي بي هواي دست ابيت هين جديتر و تكرر كتو مثلا بريجي مدنفيسان بس از باورم جارا پیشی رومانه تل سوید چابو اگه از نشاش سوره گوله من سوید نویسی من سوید وشاند بله او نابه وینا سوره گوله آمنا پیشی بو بله یا بگومان بری وینا به سالام بخوند و برهمن نویسکارین کردا مخوندن و بری حمد شلو از هات مالا مچه بو پردوخانه شوره آوا کرد بله ای کردی و وی چاخی هن برهمن ترکی جی هبون و دورا محوجه داریاگو از بری وینام خوندنا گو مکری جا از پی تگ هشتم گوز دکارم چیروکه که بکم رومانک و او رومانتی پیشی وگو مگوت ندمی وشانخانه ندمی چاپ کرد راسته لی تا جیانا ولید بگوهست نوا رومانا خو مثلا تا جیانا بندکاری جیمناسیوم لیسه نسیبی اورتی میوی چاوی اوین داریا و از بیجم حسکرنا و تفکری و فکری و تانین زمان از تشکیل خوازم شتر برده او زمانی گوت رومانی ده بکار آنی چه زمان بو مثلا بیجن ایگو تش در دورا خو علمی بو تش دیو باب خو علمی بو هوالو هوگری خو یاجی زمانی کی گو مثلا بیجن اکادمیک نه زمان کی اکادمیک بو تشتی ازان بهتر زمانی کی خوازایی بو لوی در دورا گوت تی گهاشت بو نولو بله از نه کسی که گو از دورا فری کردی بومه از بچوکانی لگونده که مزن بومه حتانی نه 10 سالیامه گو تو کسا به ترکی نزانی بو همه جیانا ما به کردی بو خوزایی بو چیروک بیجی به کردی بون کلام بیجی به کردی بون رشید مری دنگ بیج رحمتی اولوی گوندی دما حرج چند شبا جباتا بیل دبرکت گریا خدري ومري جوي گوندي بو تيروك بيجن ما هبون بگومان تاثير زمان مرودكن از ج كرديا خوزاي ا بريگو به زمان بياني جحداداي به از فيربوم و او زمان مخواست استخم تيروكا خو و پرتوكا مجي بنگه وينا او ليج هيلا رزماني و بري 23 سالان بو اخر او پرتوكاتي نويساندن کردی یا تشتی گوه دم مزانی بو نبقاسی نها کابو هینا او انترامانا میا نویساندنه متبا به باش نببو ایرو گلکی باشتره ام کردی باشتر بزانن ام او گوتنین می گو ونداب بون ام نها کا ما او پیدا کرنه گلک جوانا ام پید زانن ایگو ام پید نزانن بدلا گوت ام ترکی یا عربی یا زمان دیم کار ببینن دبوکن کردی یندن سورانی زازاکی آخر واناجی ام کارتین جبر ولو عفو بکن زمان کردی آنها کا جوه دمه گلکی باشتره تشتی گو از بالا خود دمه و وقت زمان مدیسا هرگباره هگر گو ایرو ما او پرتوک بنویسانده چند گوتن بلکی بگو هرتنا لی شکل آوا کرنا و رومانه از ایروجی پی قایلم گو مراست کرنه او کمپوننتن او پرچین گو تشته گو چیروکه که
دکه رومان من راست بکارانی از وینا اولود زانم يعني او تشتيقو مشتا بهيست او دنگبيجي قول دورته ستنابي واجي قلت رحمه خدي الوابي قال جوان هان نساغن يعني تبتكي تشيك اني بيرام رحمتي محمد وزنجي مثلا وقت يقول داس بيكر بديسا بيونديه دنگبيجي داس بيكر قالك نفيسكاري ما او ادبيات كردي دفكي ام بيجن يعني قلت لي بدفتي قلت الفولكلور هند بيجي بادبيات قال با من ادبيات دفكي يعني وقت بنجه زماني تجويدك وش در دوراتي جواكي سوسيال مثلا كي بيتر مجبور ورقت نبو تشكي اكاديميك نبو بله نا نتشتكي اكاديمي اسكارم بيجم از دو زماني ما اسكارم وي زماني دنگ بيجان شخوا تا خما جي قوم ليبون او دنگ بيجن مني نسبيني حملوه تاخيبون مبالا خدای زمانك يواني هالرقبار هبو رشيد رحمتي لبرانيا گونده اومريا و بوبلانيا و نسبينه و آليه بونس روان در دگريا زماني ويل گور اي گوندين دن گلکی باشتر بو بچند هزار پیوان بلکی زماني وينا پرتر بو خدر بخوجي ولو بو او شو حطاني بن خط و دچو ديار بكر دچو حمد ابرا يعني او زماني وينا رحتر دبو بگومان چند گوترین ترکیجی بخورانین لزیرو مثلا روان گهدار دکم ای خدر تشتکی ولو زیده ناو دتونه اوجی کردیا گلکی خوشه رشید رحمتی مگل کی لی گهدار کردی از باورم دو سه گوترین گو عربی کتن کردی او تیده هنه وکیده همه کردیا خوشه کردیا هرگباره و او گوترین گو آخر بونو مالی کردی ام بخوازن نخوازن عربي بيجي تشبه آخر إيرو قوتنين منجي از وقتا گوز بخوازم از وی هیلا زمانی خواه کارم برحتر بکار بینم ده پرتوک آمنا کوش ده او هیلا مگل که خوش درد کباز کارم وقت یکی دنگ بیش بپیدم و بنویسینم ده پشتی 20 سالان ده اوجی عای او یک وقتا گو مرو دخوینه مرو نابینه گو افزلامه گو نویسان ده یا جی یکی خوندوانه یکی دنگ بیجه کی جواتا کردانه مخواستی زمانه کی ولو بکار بینم و آر حجی اوه و امنا حوجه بباوریام ام کراسه کی زحمت لزمانه خو بکن جبوگو ام و خلق جهدو فهم نکن و جخوا و زحمت یا ما هي و ایرو خوندنا بکردی هندک و جام زحمت یجی بدن ام بيتر خلكيش خود الترسينن باشتري جو او كرديا تابعي بو يعني ام خلق بكار بهدو جهدو راح ترفع بكن بركيك سليمان او رومانات السوري قولي بيجي وقت ياخذ وقت تشاب كرجي مخن يعني دورد از بينم جو او زمان تا قالكي خرته لجارنا جي مساله هنك تشتات خوازي بيناسب كي تعريف بكي مثلا ابيني تتخوازي بيناسب كي مثلا هستات بيناسب كي دورد وقو جارنا جي تشكي زحمتي تشيد بن النظام بلكي زمان جارنا تيري ناكي بلكي يعني او هستي تي قبتر هنه زمان قالك جاري نكاري واهستا فورمولا بكي وجنب دا تشيك بكي تدور قالك زحمتي كشان از لگور خواد به مزحمتی نکشن لی هر خوان دوان به گمان لگور خواه ایجاد دی نرخکی لیدک لی راستی او وقتا گو مرود پیوه او پیشیه فکر دمجیه مرود چه دبه دورا تی دبه گوتن حتی جبو گو مرو بکار به گهدارا بده فهم کردن مرو بدست خواه بسری خواه بلاش خواه بتردی مرود بیجه لدی ساجی صدی صد و رامانا گود مجید مرو آفراندی نابه گوتن و مرو نکاره بیجه ایجا وقتا گوتنی می دبه نویساندن چدمینه اشارت دستا توننه ای چاوا توننه ای لیوا توننه ای سری مرو لاشه مرو توننه چما ماتنه گوتن جبو نویساندنه سویدی دبیجن دبه جسدی سیهتنه و مجارا گو مجی آفراندیه مرو دکاره بکه نویساندون داخل سر کاغذه چطه دی همو چک پیرون دادم امریکان و آلمان دبیجن دبه نه سدی سیهتنه جسدی پنجیه آخر سدی سیه و پنجی هر دو جی هندکن یعنی جبو گو یکی نویسکار بکاره به و مجارا خود تشته گو تدید مجیوی ده چه بویه و داخل سر کاغذه
نه کرنا که راحت بم لی لما دکه وقتا گمرو بنویسینا تشتی گوجده سه مرو هات حری باش گمرو بکت بنویساندن او رامانا مرو به راگهاندن تشتی جده سه مهاتی لی ممکنه گوت دی مقصور جی تذکربن ممکنه گو زحمتی جیش خوان دوانار درد کردن بری 23 سالان بو نه ما بس تامه يعني قالك جاري مثلا مرود خوازي هنك تشتاب ببيجي جار ناجي مثلا بلكي او يعني شكو زعما تشتي بيولوجي بقر حتى تشتي بسيكولوجي حتى تشتي هذا بيجي خوازاي قالك تشتي هنا بلكي مثلا او ترمينولوجي او قوتن جارنا تيرينك مرو زوري دي مثلا تري مرو تشتي خو بيجي دوي وارد بخواست بو هنكي تدي بحث بك تشقا زحمتي كشان وقت قلت او بيونديه خورتا مثلا بيونديه خورتا دوي عمري جوان مثلا تشلو حسكرناوا بيونديه وانا شكو زانم دل بجاندني وانا دوي وارد مخصص بله بێگومان ئەڤینداری و حەزکردنا وێ دەمێ ینی بهاواکی دی بوو ئیرۆ بهاواکی دنە بەرێ خۆرتێن وێ دەمێ بەر دەریە هەفتوور دەرباس دەبوون و تەدی ئاوڕێک ددان هەفتوو بووی هاوی هەفتوو فام دەکردن یاژی لە گوندا ژکانیێ دەهات یاژی هەفتوو بووی هاوی ددیتن دەتکەتن سەر خانیان سەر خانیێ دی چون بيريه مثلا او حسين ولونن يعني مرو نكارت دي ويدم هنا بوزيشن كله دبون الجوات كله د مزنبوم و ابين داري مبوي هاوي دي يعني الريك دي مرو نكاره بدبر و او قدخيا لسر ابين داري و اجوات تبي مرو يجي بدبر چاوا باوريام انجح مرو دكاره ويبكه لي ادراستيه ببيجم يعني وقتا جو بدنيسي ج رامانا گوتسري مد تشيد بو متخوست از ببيجم رجانا پیدا کرنا هم گوتنا زحمت بو از مجبور بوم بچند گوتنا لسر هبدو زياده بكم بلكي تو بحثا ويدك لي از باور ما ابين داريك باش درخستي دور بل هاي مجي هي وجبرغو يعني نبو تاني رومانات هذه جيانا تجي ده زانم بيتشلو وجبرغو ما ام بهربون كمان وقتها الناس يوم دخان جبرلو از بيجم يعني ازانم به دور ده تشاوا بو هم راستي زانم وهم جي رومانات جبرلو از مثلا بله باشه مثلا تو رومانا تل بربهلن دورا از بينم گوتج ئەڤینداریا خۆرتێ ما و نسێبینێ تو گاوێکی gelek mezin qefzekî gelek mezin davêjê û tu diçê nav mîtolojiya Yunan tu dirê cem Homeros tu İlyada Odysseus dixwînî û tu qala Helena spehî dike ya jiya bedew ya jiya xweşik tu qala Hektor dike Agamemnon dike tu mîtolojiya Yunanî bi Kurdî vedibêjî ji niv de tu جمر دبيجي يعني نزانم او براستي تشتكي قالك يقولوا بالا مرودك شيني مثلا تدي كردك جنسيبيني رابي وبخوازي ميثولوجيا يونانيا افسانه يونانيا بكردي جمر بيجي بالا قالك شان شو معناتها حوجه داري كولوجيك كسليمان راستي از ببيجم يعني بري اوجي او خوندنا منا گوموي چاخي دس بيكر بري 20 25 سالان بو نيتا منا او بوغو از رومانا كدو درباره بنويسينم مخواست از خوفير بكم اليادا خوند مخواست از وان خداين گو دور د ناوي وان در باسويه وان عقيتن گو ناوي وان دور د در باسويه وان کسین دین گو ناوی وانا ناس بکم و از مجبورم لی بکولم جبر ولو پرتوک بدو پرتوک عدده هر جدو ماها از درد کتم پرتوک خانین سوید گلو دوی درباره چه هی آخر ما چه پیدا کرم کرین محموچک آنین و مخوندن نیتا ما او بود تدی گوشبوگو از الیادا باش فهم بکم نتو تشتیدی لی دورا متی درخست گوزدکارم وینا بکم کردی جی ایجا آخر نه إليادا پیشینه يعني او ميثولوجيا يوناني زئوس کیه أبولون کیه هراکلس کیه پوسیدون کیه
افرودیت کی ارتمیس کی همو او ژیانا وانا درخینم يعني ایجاب بو درکت پیشیام کی کچا کی لاوه کی خودی کی جانکارینه دنیا چاوا چه بویه جهه کی لکبو اب جیروک همه چاوا دست بکری ما او همو چه وقت کتابه کن ها قلبا محاضرن ما پیشنیارین وشانگره کی کر گونا وقتا گو ما افخوان از پی حسیام گو میتولوژیا یونانی دستپیکا ادبیاتا یونانی بنگه شارستانیا اروپایی تو نویسکار و ولاتن گو خوفیری وینا بکن يعني نكن وادبيات بكن تنن ما او حوجه داري دي مغزب كردي از تدي اماده بكم ها هنجي البام هي دورا مغو از اليادا ورغرين مدس بكر مقلق جي ورغران هنك جي الحال بام هي بري چنداكي هنك جي كمبيوترام خرابو او جي بير چو مپرجي لدان منكاري باش ورغراندنا يعني قاري خلاص من خلاص بكره قال لك جيت ادي اخر ورغراند بو يقوم ورغراند وندابو هنك جيل بام هي جنود داس حمي بكم او تشتكي دنا وقتا قوم اولو كرت تشتكي بم بالكيشات وقو تمامي دنياي بالكيشات ادبياتوان دنياي جيانا كاساندرا بتمام كسيم قلت دي وي ديروك تزانم بوان بالكيشاتيه اغاممنون بنجي براي وكشتن بابي وكشت از باورم پنج شش جنه بابي هبون حموچك تدي لخوا و افسرين خوا يعني لشكرين خوا پار وكرن باجار بابي اليون ياجي ترويا شوطان دورا وقتا قول هبدو بحر كرن وي دمولو بو بيراك و زاروك بكيرهاتي دبون تالان و دهلو بحر كرن كاساندرا پارا اغاممنون كت اغاممنون سروك قرال يونانيان بو و عادت ولو بخياي دو سه روجات دي او ايشاوي قلت دي بنجي برايو هات كشتن خوهن و هر يكت الكشتيا سوار كرن بري يونانستان جاليه تركيا و او ايش حمش بيرا كرد قبول كرت دي اغاممنون ادميره ويه و بير وغريا يونانستان حتى اغاممنون وغريا 10 سال درباس ببون جناوي ببسمامي ويرد كتنا دينا اغاممنون وغريا قراله مزن قراله حمو ديسا قرات يا خو كردستي خو جناوي وبسمامي وي قلت دي جا او جنك بهدور تكل دار بون شي ورداني قوي بكوجن غابا اغاممنون د حمامه د خود ششت كاساندر چو خوابت سروي وقت او بشيره خوستو بشورا بكوجن جبو وي خلاص بك لا شي خوكر مرتال وخوابت سجبو وي خلاص بك ليه نا او خلاص كر و او جهاد كشتن ايجا ابي كهانه او زلامه او قصه تعذكر بفيجن كتشاوا كاريبو هرق يعني جاني خو بدش بوي كيف اسلم بمجي بالكيشات او الرومان مبوي هاوي نيفيسانديه دور صد نافته دهنن حموچك يعني الرومان هذا نورمال مرو بيشغوتنا نانيفيسن مجي نانيفيساندي دداويا ود چند خط نيفيساندنه از غارانتي ددم جو او ناف حمر راستن حمب بوظيفه خو راستن بويره قوم قلتنا حمر راستن راستين ديروكي يه اليادانن يعني آخر جامير كي بري قول راستي تو بجي زوس بلكي تنية نا تنية نورمال لي راستيا ديروكي يعني 20,000 سالان إنسانا دايو دوينا أو خداي حري مظن بو تشتك بيوينا ندبو يعني بخوازي لفاظ إيرو أدبيات ديروكي هي بلي نها اليادا وديسس لقوراغو أزاني بشتي انجيل وقراني كتاب يقول دنيا حل زده هاتن خوندن اول راست ومروس وقتها همروس نویساندن يعني بلكي وقو قاضي تكرم كرت بحث دنگبيجي مكر ومروس جي دنگبيجي دما خبو يعني راست. او تشتيغو الويدمي هاتبون قوتن يعني هاتبون نقاش كرن وقوتن وسربيهاتي وشر وبفچون وأبين اوينا دها صالا مثلا كوم كرن ودورا شكلكي هلبستواليه وشكلكي تدي مثلا هم تشيروك وهم هلبست ناف هبدو هنا وإيرو هم دبينين جو كلاسيكي دنياين از تشتر بيجم تشتك دي هي قد بيجم مثلا او تشتي يونانيا ميثولوجيا وانا قالك جي جاليه
يعني جاليه مزبوطاميا وجاليه اناضولي واد بيتشوي بربيونانيا دي وقو يعني يونانيا او شخور برينه وبشكل جديد اني وان ديدان وان تشد بيجي تشتكي ولو از ندوی باوریه دمه جبر گوی دمه یعنی وقت تک هرم کر یعنی هومروس ایلیادا ننویساندیه هومروس ایلیادا وقت ستران گوتی یعنی او رشید منی اومری چاوا او شردگوتن ویجی و بوی هاوی گوتیه بسالان گلک ست سالا ولو چی وقت ستران چوی وکلام گهایه حتی ویداویه یونانیا گوتیه لبری وینا حتی وقتا گو هومروس آخر او ستران چیکرنه الیادا کریه الیادا بدور اجی هاتی گوهرتن یعنی دولت یونانستان شکل گونهال دنیای هی بدور دانه ردیفه کرنه بله پیوندیه وان حتی نیوه داویا چیکه تونه بو یعنی آلیه مزوپوتامیا پیوندیه وانا چاوا بو آفرودیت به آدونیس رهبون آدونیس خورتکی گلی که خوشک بو او جه قبرس بو جه حتانی یونانی لبنان و جه گونها اسرائیل الوده که تدی ناس دکرن دچون و هلا دریایر دچون لید هلا آلیه بجایر یونانی نچبون مثلا جه حتانی بلکی دورا 100 کیلومتر جه دریا اگه بوردتر چوبو جوپه و او پیمانه وان تدی گو به هفدور هبون او میرکین و داره یا مزوپوتامیا و گلگامش مخندیه تشتکی وانی گو به هفدور توننه یعنی منطق انسان یه وقتی وقت هفدو بو یعنی تشتکی زیاده نزانی بون دکرن سوی هوای دکرن سوی خوده دکرن سوی هیبه دکرن سوی جمان یعنی او بوجبر گو تشتکی دی زیاده نزانی بون يعني اول يعني تباجي يونانيا بسري خويه وادي وكيدي بسري خويه ما تشتكي ولو تد يعني تبي تكلي زياده تنبو يا تكليه واني لشكري هبون تكليه واني لشكري هبون كونفدراسيون كواني اميركيال غور اليادا هي يعني اخر ليه وكلتوري نقاربون تسير الهبدو بكن يعني تسد هيلا على درياي راحتاني اتوبيا ناس تكرن لي جاليه دي يعني ادونيس او جي يك خداين ميزوبوتاميا او وافروديت برغو حردو خدانه و تشاوا هفدو ديتنه او ريك جير نابينن لقاربون يعني وقت ابو خستنا او بيوند يوانا هبون از وين راست هاتنا بله كاكي سليمان ام كارن في صحبتي زياده دريج بكن اللي از ام قاف هرن يعني تو تجني سبيني دركات تهات لسر جيانا خورتي مي سبيني ويچاغي تكر رومان دورا تهات دست افيت كاساندرا وغو مغوت اغامنون وهلينا سبهي واكيلس وقالك تشتدي دورا از تكارم بپرسیم بینات السوید تشاوا کرد پیوندی تب ادبیات السوید را تشاوا چبون تکیش خور هلبجار تکی نقان دل خو بجان کی جان ویسکاری کاری به مثلا کیش مرکی مثلا وقتی گوت السوید بیجی 25 30 سالی صدی سب نه هنک ویسکاری سویدی گوت شخورد که از تشاوا بجم حسکری خو ای مگلک هنه از کارم بیش خلی از خواستم تو هنکی وکی به مثلا بله بگمان از هاتم سوید میخواست ادبیات آوانا بخوینم از بهیلک اخوانی بی هلبستوانم جی تیرا پرتوکه که هلبست منی بکردی هنن ایب سویدی جی هنن مپیشنیاری کسی که نکرنه آراستی از بری حمد شتا از هلبستوان آگریم بری حمد کسان من توماس ترانسترومر مناسکر لاش فورشل مناسکر هر دو جین ها که نساغن لیج همه کسا بهتر مج هلبست توماس ترانسترومر خلاطا نوبل جی گرد جئین همدم اوه داویه هوکان نسر رومانی وی خوندن رومانی وینا بالکش هاتن او تکنیک که وینی انترسانت هیه هنینگ چه بو هنینگ بری چنداکی او جی منکل بری چنداکی اوجی تمرین نگل کی مازند به کانسر ربنو مخابن چو افبون
پرتوکن يعني وان بزيدابون مخوندن چند ویسکاری دیجی مثلا لاگرلوف و ویلهلم موبری او جي قدر او وك امبو بپنابرن امریکا ر به سوئدیا وقتا گو سوئد هنا 4 مليون بو 2 مليون و نيف 2 مليون و نيف جوان مليون و نيف بس باور مت خوندي تو ذات توجي زانه شون امريكا اوتواندرا او پرتوک ویجی مجبور بوش بوگو رومانا که جیانا وانا بن ویجی دادو وانا ویجی بوان چو دره چو وده که و دناب وانده او نویسان دورا وگریا بگمان ما او خوند بمي انترسانت هات باش كيك سليمان او للسويد والاسكندنافيا تشيك هي ديفيجن اربيتر ليتراتور وقلت بيجي ادبياتا كاركرا كتكارا ايفارلو يوهانسون جامير حدين نافدار دو دبا وارشيبون يعني تو خوند مثلا تكنيكا و دلبجاندين وانا از اشتر بيجم تشتي جو بكارتين تاريخ ولا جوار ديفيجن ادبياتا كاركرا ياجي كتكارا بله وين بيجوتن اري ایوالو یوهانسون او نویسکار نافدار او گلک نافاد دلوه داره ج کارکن نویسکارن کارکران ایگو نافدار بو او و پیرکک جی یک پاقجی دکر لکارسکوگا نزیکی من بو باجار من به سکرهینکن یعنی ساتلا پاقشکرینه و گمرود کار بیجه اویجی بخوجی ویچاخی نویسان ما او پرتوک نخوند یا آراستی لجهلا ادبی به نبل ایوال یوهانسون کسی که گرومت نادوی لسوید کم زده تونیه چه کسین بورژوا چیزی کارکر یعنی او به مناقشه و زمانه که وینی گلک خوشیه او بحثا جیانا سویدیه نورمال دکه بحثا جیانا وان دکه وقتا گو وان و بورژوا هدو ناس ندکرن نزانی بو چاوب هدور پیون بمی انترسانت هات متشتیوینا خوندن دوسه کتابی و کدی مخوند او گنار دورا بو وزیر گنار مردال مخوند او هینجی کسکی وک چم مرو بجه کمونیست کی وک سال هفته او هنا صاغجي او بيراكا خو حردو يعني او چاندك انترسانت بالا مكشاند مخوت چوم نویسکارن و درجه هم پیوندی مبوانار چبون چن شوه گوتدی جبو هلبستا نویساند چه دکرن از بشتاری وانجی بو مخابن دورا کار و درفته من نما ريدان باشه سليمان از زانم گوتار جید نویسانده یعنی مثلا تبیرام تسر مراد کنیجی دنگ بیجه می هرما مردینه مراد کنی راسته تسر مراد کنیجی گلکی گوتار گلک بالکش تنویسانده بو تبیرامه دو زانم درزگاری کوم جیده گلک نویسه ولو کلتور و زمان و تری چته ولو تنویسانده هین دوام تکی هین وان نویسا ولو دوام تکی تناکی خودی مال پرگلکی تونن نهاکه جو پروبلما دنیای تبدا خوندنش برگو هی د فیسبوک د تشتین کن یعنی او انسان وقتا گو ودکل لنر نویس درج بنا خوینن مولو بهستی هبیدارم گو نولو به مرو بخوینه باشتره یعنی بگومان تشتکی وقتا گو مرو د نویسینه یا يعني هجر مروج لولوه دور بكذا مساجك مرو هبه جانا دكارات دريشتر به لي دمال پرانده چند سالش هو مال پرجي نما گلكي هنن لي د نودمه د فراد جواري نظام او جبل كل فيش ول جواتي نودم وقت بچاوا وقتا گو هوار درکت و هات هوارا کردان او میر جراده بدرخان وی جامری جی بنودمه دریکی ولو لبر کردال و دکل برمه وکر و بو دریه همو کردان وی چاقی گلک نویسه مته درکتن درزگاری درکتن د نفل کوم درکتن از رزگاری نه رزگاری و کوبار رزگاری کوم هبو او جی مال پر بو مال پر
بریوانا کوبار هبون مثلا هما پشتی نودم پلین هبو هلوست هبو نویسه متحمات درکتن ده آرمانجه ده درکتن گلی نویسه ده کوبارا اورگانا فدراسیونا کاملین کردستان بربانگ ده هنگ درکتن و روژه نهاکا پرتوک گوه درباره ده که چه کار کریش بو فدراسیون فارس مدنی مارشیل وک آخر وقت پرتوک آماده کریه و همو چه گوشان دیه منه دیتیه لی اینترنت دیت و از الوی پرتوک جی بگرم از پیدا بکم مالاوی جی آوا 6-7 نویسه مدور جی درکتن دنو دمه ده هم ورگر بون هم لی کولیم بون لی تشته گونهاته بیرامه و از پی سر بلندم گوم گلکی زو او تعلقا لسر زمان کردی مدید لكن سليمان دقائق بس توينا كلام بس تشكيشتا برسم از باز زانم چند جاری قستا ولات کرد تو بگریا تو هات و تو چو بله دمکی تنویس اکثر مثلا چما زمان کردی ل ولو لاواز کتی چما ملت کردی ناپیوی تهنک گوتار نویساندن و قالك انسان هجومي تكر ايريشي تكرن يا وش سليمان قالك نيجاتيف وقالك رش ونظام شي لي ام دبيننجو براستيجي او تثبيته قدوي شاي كرين تثبيت جي خود بون نظام چما ولو خلق عاجز بون تشت بيجي يعني تشكي او راكسيون او نشان دان نتشكي معقول نتشكي تشيغو متى تسري خو شي نكربو تشتن ديتون دورا خو ام بيجن دبرك وقت نسيبينه جو يعني تري ام محمد بابو قال هبو سلاله هبو نظام شي هبدو ناستكن يعني تديد قدنا كردي ما يقول دي جده يعني هذا زمان كردي وقو قلست بو نبوش بنيده ما قلست بو نافزارو قد نتا او راكسيون تشلو ازاحت كي او راكسيون اقو مثلا يريش تكرنكو سليمان شخورت شتاد بيجي والهبد عدلين تشتي قو مديت او بوغو زمان ما يعني فيكتورا تك برينت دچه اسيميلاسيون تلفزيون كولتورا بياني حمتش د زمانه مدش بو تک برنه دچن رادیو تلویزیون روزنامه حمتش جیانا لقهوه جیانا لباجر والحمد برا حمبو تركي بري وينا ام لغندابون اخر حمج جیانا وب کردی بو يعني تعلقه کولو مزن سر زمانه ما تنبو جندرمه دهاتن مه جارکه لما دخستن و ودگریان ام دیساب کردی دپیوین ل ودا نما ولو او فيكتورا تك برينه متديت زارو كما فوتبول لازم بتركيب هبدور بيفن خورت مال قهوه حموچك ابيك هاني وان جاميرا نديت يعني هنا بري نبقلكي بو جفينا كده وقتا قوما ابغوت جامير غرابو غوت جو كك سليمان شما ولو تقول كي زياده ترسياي ام فهمناك تعلقال سر زمانه كردي تونه ما 3000 سال زمانه متينا تشمان هاويتك بچي بله ل اغونت هاديتن او بوغو يعني او تعلقات برنا زمان ما جو هم جهلا دولته هم جهلا جواته هم جهلا كولتورا ستركتورا زمين و گوتك برينه تونه بو چاخي ان هكا هي الولاتك وقتا جو خورت و جوان زمانه وانا اد جيانه ده گوبو زمانه کی بياني دف زمانه خبردان و زاروکان دست به زمان بیانی کردن دف زمان خبردان جیان جبو وانا دیو بابی وانا مثلا به وقت ازلو داره بوم لباجار من سبینه تو کسی گوب زاروک خورب ترکیت بیوین جبو گو وقت هر دبستانه بترکی بزانه بتونه بون نهاکا بحزاران مالبات بری زاروک وانا ببن 6 سالی جبو گو وقت هر دبستانه بترکی بزانه بن زاروک خورب ترکیت بیوین ترکیک نگل کی باش ل وقتا گزارک خفری ترکی دکن کردیا وان تونه اجا دف کردی برد زاروک وانا کردی يعني كيف اسمه اجالي كده وقت اوتو اسيميلاسيون وقت ناف كردار بيش اوجي هي يعني بري مثلا بري دولتي قال لك زور ددا لدي سام البر خد دا وقت بود
حتى مقر في خو بيجو تركي دبي بمدجو شلدم بلدم بدجو بزمان شلدم بلدم تشتغلن لأنها وجو تركي بي أمنه مجالك جاري قوتي أسبار بتجي دوي باورية هي يعني أمنه تجي زمان تركي جي زمان جيراني من عربي فارسي جيراني من بس دوي بزمان خو بيبين بزمان خو بنویسینن بخوینن ام کردن ویاوی yani تزو افدید پشتی تب چند سال جی ام بیشن چند سال کی با م پلتفرم جا وکر پلتفرم زمان کردی ام دخوازم گوی شیاریا گوت وقتی خدا ام تدی بردوام بکن و چه خدمت پشتگیرین دادید دجبات هذا حمد برات جمرولو ترسياي ما زمان ما وقت ما الدولة تشكر شو ما بريارة كبقرن وقت جزائري ما بيج بفرنسي قد أخو ما بعربي بيفن كرديجي ما يقولوا بكن دبنش عبارة تدنارين هولو بنش عبارة تدنارين ما هبار شوار بدنات كرن براستي يعني يقولوا سكيم ديتم ليه واي ما شاء الله إيرو برانيا إنسانات تدي بوي حسيانة أس بي كيف خوشم أز نابجم تدي كاري جو مكري تنه تدي أو داية لي يعني كرد قول خو وگرن بزمان خو بيفن گلكي باشه و مجي دوي درباره د مزودي از دوي باوريه د مگلك نويساندنن دوي درباره ده بله وقو ما قلت وقت ما جي هندك ما صحبتا ما خوش دري لهوالي كي برسك ناوي ميرزايه دبيجي اب روماني قو ايرو كردي بلاتي تي نويساندن تو چاوا دبي تو چلو د نرخينه وانا عيني ولد نويسه بريز سليمان دبيجي كو جنابته بحثا روماني كردي بكي تو چي ببيجي ين لاتيني ازانم بجارك دريجه ازانم كيك سليمان ازانم بجارك دريجه اما بريغو بروجرام خلاص بچن فكره خطي بيجي باش كرم بله حيرام رونك على حمابك وك هفدو بيغمان وقت رومانين حمم لتان اي باشتر هن و اي هندكي باشتر هنن و اي جو بلكي نگل كي باشن هنن لي از دكارم في بيجم في دما كند جو في سال يعني عربي شمو بدما مودرن آخر دسپیکا نویساندنا رومانا کردیه و کردو لو قبول دکن بری 6 هفته سالی بجوب evet تشتک در حتانی گوهات رحمتی محمد وزون وی کنگی نویسی سال 8 نویسین يعني بری 25 30 سالا بود 130 سالا ده ام گهان گو نها بصدار رومانه ما هنه از باش باورم ایگو بقاسی گو مخوندن ایگو هجای خلات نام نتوین هنن لی جبرگو يعني ام دبين جاي حوشيه تعال ياجي بسويديد بجاي حوشيه نقل كيشينه ايه جيران عشينتر اللي ام بقيت تعال ياجي فيكي واجي ما خوشتري تري دارا فيكي حوشيه تري سيفا قد حوشه جيراني مرو دبي مرو تعماي بتردستيني حوشه بله يعني قال لك ادوي باور يدم بخاص يقول مخوندي يعني بيغمان ايغو از جاره كدي نخوازم بخوينم جهنن يعني لي برانيا وانا ام بيسر بلندن بروبلما ما اوغو ام بزمان كي دي بادبيات كي دي پرورده بونه غاوا غو ام رادجن كردي و ام دخوينن ام وي طعما غو دوي ام جي بگرن ام ناگرن يعني تو بروبلما ما زياده تنيه ام ايرو دس بينك نو باش نلفيسينن حول ندن حول ندن سبجي اي باشتر درناك هذن بله هوالي من نویسکار پرواج تجي ناستكي ميغو كردي نويسينن رومان نويسينن باور بك درويشن بمعنى بوزيتيف درويشن يا ودكنا من منفعتي تنا برتي تنا كاريرتي تنا تشتكتي تنا يعني وقتا ودكن جبو حسكرنا زمان وادبيات وتخوازن خدمتك نتوي بكن يعني جبرلوجي بقامه برايا مجرك افكسي قد نفيسين مرو قالكي نرخكي بلند بديوا قيمتك بديوانا يعني وانا نزانم يعني حبيكي جارنا جي امولو مسالين ام وق خلكي وق مثال تقال سويد كر وق يانج يو نويسكار كي سويديا مثلا قب تريليون برا قزنج كي كس نويسكار كل بري ولو قزنج نكرنا بكذا تشنادكن الوقت قلتكن اگر كيماسي هبنجي كيماسي منن ادبيات حمي ولا داس بكريه كيك سليمان يعني كي ولا داس بكري كي وقت قلنا داس بكرنا كي ماسي بون كتن تشبويه رابونه رونشتنه يعني جبروي كي يعني بقامه افكسي قب كردي دنيسين يعني جرك مره رومتك قالك بلند بديوا بله
بالا خو بالتركا مثلا تركيا تشتيغو كمال اتاتürk بري صد وتشتك صالا ديت قالك روشنبيره ما هنا جي نديتنا وقتا جو اخر جمهورية تركيا آواكر همه هلاده خواستن جنوبه جبو ادبیات جی آخر پشگیری دان نویسکاران کسی گو بخوازن بنویسینن کسی گو دنویساندن کسی گو وردگراندن حتی وان سال داوی جی بانکا جی مجبور کربون گو چه ساله هی هجمارک پرتوک بوشینن شرکت ولو جبو گو بکارن ادبیاتک باش آوا بکن لی دو وقتا پیشی ده سر پیشی او نویسکارین جبو گو ادبیاتا ترکی به آوا کرن هاته لبجارتون آلی کاری گرد برهمه وانا هنکا جه ملنری باور ناگن کابوکا این منی ایرو يعني هجر وانا ويشخي ولو دست بنكرا ونجهنا حتاني روجا جو اورهام باموك ايرو دركت وخلاطا نوبل جيجرت امجي بله كرم امجي هجر ايرو ام دست بنكر وام رومتي ندني يعني باوريام اوجي يك جوان بر برسياري و تشبه يعني بيورا لبر ميا نتويي جو ام تشتي مي هي ام بي قايل ببن وام بخوازن باشتر سرابا بكن جبوغو سبه باشتر بكاره ببه يعني ولو يانا ام بيجن ولا نباشن ام دفجه بردن نا وتشبه وجنه كاريجي تشكي ولا تنا د حم زمانه د حم ولاته د ادبيات هي ونويسكار هنا ودبي اي مجي هدو كي خلكي ام درنج جمان دورده او اي ميغو كديد دن زمان وادبيات وكلتورا كردي باور بكيرو اگر زيده بايكي بلند دنا ملت وجلد الباوا تنا بيجي پیش روجه ده 5 سال دي وقالك انسان خو بگرن وبيجن ساعتها سليمان دمير خوش او حوالي گوتنابي و قالك هجمار ترزدا خواز بيك بيجن نابي واه بلا حما تب رحمتي محمد وزن تب عرب شمو تب ازج بيج حتى تب جلادات وتب اي ديجيز يك اسكار نابي حما بيج محمجي هجان قمرو رئيس قرتني جوار بكي ونابي وا بيجن والسر وا ادبيات ما ب خوندن والسر وا زماني كردي پیش كبي ود زانينغا هاد دبستانا دو كتابي وا بين خوندن وخلق بيج ساعتها واخش يرو نبيجي ام جبوس به دنبيسينن جبوس بروجي ام دنبيسينن و از نزانم گوتنی تی داوی هبی کرم بکبیج امی پروگرام خوب داوی بینی یا هبی دارم همکرینه گومکرینه و این همه حوالن منی و دوست و ناسین من و نویسکارین گوشبو کردی چکرینه سپاس بو وانا و پیش روزا وی زمانی دست مدیه ام دوی نترسن و دوی ام نوستن و تشتکی دی تونه ام کیج ما چبکه ام تشتکی باش کن بگمان ما فی خوندوانا هی گوشما بخوازن باشتر به نویساندن باشتر بکرن ویجی دویم بالا خو بدنه هن پیوان نویساندن هنن وک به چوا چگونده هی سال جاره که سنت کیره کی گهرتی ته وی گوندی ل کم زده همو چ کم زده وک هفدو دکن هن پرنسیب يعني يك نكار دنيفير جاك ايد بربنير جاك تشتكي ولو تنه يعني او قرالن هنغو ام غه خو بدني نيساندن شي او جيب خوندن هي از چوم كورسك الفيدر بديت يكي قالك دولمنت هبو وميراتاي بمايا بس تاريخ بهنوك غلط نویساندبو وی باورد کرگو جلاوی خور یا کچا خور میراتا خوشتی ل او بس تنه و بهنو کر گو نچ جوار هر جن کادی یعنی اورتوگرافیا به ترکی گود بجن املا ام وجی بالا خو بدنه ام بالا خو بدنه به خلکه چاوان نویساندی ام بخوینن خوش الگور و پرورده بکن و الگور و ام بکن ام نب کیف خونن ل ام آزادن و مجار خو هل بجيرن ام نمجبور خو سانسور بكن ل ام نكار بادبيه جي بكن ام دبي خوش ببيجن ل ام نكار قرجي بن ام دبي تشيروك بيجن ل ام نكار درواجي بكن دبي ام دكارن ناوا بدن ل ام نكار وقت بود جوات كد مرو رب بانسان مرو دبيبه كسن مروي درومان دبي مرو رومته بدوانا مرو نکاره بجه دکتور درامپیج ماموسته سرکندر
yani wî çaxê me ro tur û med nedawana ez bala xwe divan tişta hemûçka û ez dixwazim qasî ku qeweta min digihêye zimanekî xweş peyama xwe ez peyamnêrim tiştê ez afirînim peyame û xwendevan jî peyam wergirin ev pêwendiya me baş çêbibe spas ji bo te spas ji bo çarpelê spas ji bo hemû bîner û guhdaran û hevîdaran em bi hev re bikaribin roja geştir bibînin û ava Tekî Slêman spas bû ku tu beşdarî programê bû biraya me sohbeta xweş kir û ez spasdarê te me ji bo ku tu beşdarî programê bû ez hêvî dikim û ez bawer jî dikim got gelek kesê me got temaşe dikin jî tiştê got difikirîn ya jî baweriyê wa gelek tiştê wana hatin bersivdan yanî swalê got serê wa de hebû ez dixwazim dawiya programê bînim spas ji bo we temaşevanan programekî dî a têrê Sîmir bi dawî hat heta programekî dî bimînin di xweşiyê de û xatirê we spas ji bo te